Bingung guys, ya apa guys? Gak ide wesan, sekentaan ide. Pusing guys. Kayak endros loh guys, pengen untuk duit aku. Kok ngajak subscriber hak nek ra guys nek mbok endorse engko munggah pengen untuk duit. Duit kena tanggung tuku HP guys, kena tanggung tuku iPhone, pengen kena ngontan lagi. Yo, ya pra guys. Endros ngopo ngono yo guys. Empat ya kena. Ready endros? Ready lur. Oh, ready lur, yang mau endros langsung saja tombol hubungi nomor yang tertera. Yes. Marek Jamel guys. Karisma dijual 30 juta. Ibadah lur. Pusing banget guys. Rapi lur. Wah, rapi guys. Siapa yang nyumbang langsung klik nomor dana. Transfer iso guys, apa Bu? Grup lho rapi tenan. Rapi guys. Rapi guys, ndang sing apa Bu langsung transfer gak apa-apa, transfer ya iso. 25. Apa enak? Pintu cerita 25 guys. Nah, kocok. Satu video. Rong nggih sakti kae. Ya cerit. Lebasnya rapi lho. Rapi guys, apa sampe nyumbang, ndang sumbang, apa mbok kae endorse sing gajine luwung. Santi duit iki ya pengen beli HP. Guys, jangan lupa di endorse, kasih endorsean yang sangat ngeni. Elektronik apa-apa guys, ready, sempak ready. Mati cerit jangan lupa di endorse.